pesnikinja Maja Familić nije naravno neposredno doživela niti logore, niti holokaust, ali je osetila potrebu da prouči i opiše stradanja, pre svega svoga naroda, Roma. Ovo su reči kojim je naš recenzent, dr. Zoran Đerić, započeo svoju recenziju u zbirci Kad mrtvi propevaju. Profesora, izvolite. Evo, mogli ste već na osnovu ove 3 pesme koje smo čuli na početku i izvoda iz recenzije videti da je nova knjiga Maje Familić u celosti posvećena holokaustu. Kad mrtvi propevaju, konkretno o holokaustu Roma iz mesta Molovina, Fruškogorskog sela, odakle je više od 100 Roma odvedeno u Jasenovac i u druge logore. Među njima je i najveći broj bio upravo porodice Familić, koji su bili poznati muzičari, koji su čak odlazeći svirali i pevali kao da ne idu u smrt. Dozvolite mi upravo zbog toga, pošto je u pitanju tema o kojoj se retko govori, a još manje peva ili piše, da kažem samo nekoliko reči uvoda. Naime, o holokaustu se kod nas dugo nije ni pisalo, posebno kad mislim na historiografiju, a da ne govorimo o temama kao što je književnost ili umetnost. Na neki način, poslednjih pola veka od holokausta bili su kao pokušaj da se zaboravi ili prećuti, ili na neki način kao i obriše. Ali ne svugde. Jevreji su od samog početka, budući da je holokaust najviše bio vezan za njih, odmah osnovali i institute kao što je Yad Vashem i čitave druge centre po svetu kao vrstu memorijala da se ono što se desilo tokom, pre svega, Drugog svetskog rata ne zaboravi. I mi smo osnivali neke muzeje poput Jasenovca i pokušali na neki način da to sačuvamo od zaborava, ali nažalost nismo uvek u tome uspevali, jer da smo uspevali možda nam se takve stvari ne bi vraćale. Sve u svemu, jasno je svima, posebno onima koji žive malo duže u 20. veku, da je 20. vek poznat upravo kao vek logora i velikih zločina, stradanja, masovnog stradanja naroda, a posebno Slovena, među njima i Srba, Jevreja, naravno i Roma. O Jevrejima, kao što sam rekao, dosta je pisano, manje o Srbima, a o Romima gotovo uopšte. I upravo zbog toga je dragocena ova činjenica koju smo čuli da Maja Familić i sa te strane pokušava da se neke činjenice iz istorije stradanja Roma ne zaborave, da se ne potisnu na marginu i jednostavno ona ih na taj način, mada bolno, vraća u kontekst, ovde u kontekst književnosti, ali i neki svoj lični kontekst, jer je očigledno sama činjenica da je u logorima stradala brojna njena porodica, njeni preci, i tekako bolna i osetljiva tema. Upravo zbog toga, posle jednog takvog iskustva, neki veliki pesnici svetski, poput Pavla Celana, ova tema, kažem, kod nas je vrlo malo obrađivana i zato hoću da pomenem jednu knjigu koja nema direktne veze, ali ima indirektne sa ovom Majinom knjigom, zato što je to prva knjiga takve vrste kod nas. Reč je o istoriografiji holokausta u Jugoslaviji, čiji je autor Jovan Ćulibrk, mislim da ga znate, on je sad vladika zagrebačko ili ljubljanski, koji je doktorirao u Yad Vashemu i to je prva istoriografija kod nas koja je pokušala da popiše sva istorijska dela i pominjanja, ima tu i književnih dela koje se bave temom holokausta, znači u Jugoslaviji, holokaust Srba, Jevreja i Roma. Upravo zato što je tema takva, verujem da malo ljudi je i videlo ovu knjigu
zato je sad pokazujem, zato što je važna. I hoću istovremeno da se pohvalim zato što sam i ja pomenut u ovoj knjizi 2 puta zbog teksta objavljenog u Poljima, a posle i zbog knjige koja se bavi Holokaustom, koju takođe malo ko je video i pročitao, upravo zbog toga što je tema takva. Reč je o knjizi koja ima 3 naslova: U vozovima evropske klase, u dugim zatvorenim kompozicijama, u dimu i pepelu. Tu sam pokušao da pratim put odlaska Srba i Jevreja sa Novosadske železničke stanice do železničke stanice u Krakovu i neposredno posle toga do Auschwitza ili Osvećima, kako kažu Poljaci. Zato se u knjizi nalaze i fotografije kao neka vrsta ilustracije i tih železničkih stanica, ali i nekih drugih tema koje su tragova i pisaca koji su pisali o Holokaustu i mnogi od njih i vratili, da kažemo, aktuelnost ove teme, između ostalog Imre Kertész, dobitnik Nobelove nagrade, ponovo je vratio priču o Holokaustu, a taj roman koji je objavio ovde prisutni Franja Petrinović preveo je Aleksandar Tišma, koji je takođe mogao da ode, ali srećom je preživeo u nekim radnim logorima, ostao je u Budimpešti, a nije kao Kertész otišao u logore. Znači, velika tema, njom su se bavili veliki pisci i oni se ovde uglavnom pominju. I upravo zbog toga, kada sam video rukopis Maje Familić, bio sam prvo iznenađen da se ona, mlada, za takvu temu pozabavila jednom tako vrlo ozbiljnom temom. Upravo zbog toga što je vrlo malo primera u poeziji koji su se bavili tom temom, imajući u vidu ono što sam imao i sam kada sam to radio, a to je kako činjenice, posebno takve, koje su nesumnjivo tragične, kako ih staviti u književni tekst. A da one, znači, da imaju tu težinu koju imaju kad su dokumentarni tekst, da ne budu teret pesmi, a istovremeno da pesma ne bude ni patetična, niti da bude, da zapadne u nemogućnost da izrazi emociju. Znači, taj neki odnos između istorije i poezije, odnos između činjenica i fikcije, odnos između nekih realnih stvari i onoga što autor sada pokušava da nadomesti, da izmašta, to je nešto što me je zaintrigiralo kada sam čitao novi rukopis Maje Familić. I naravno, nije uvek mogla da se otme nekim snažnim slikama. Upravo zbog toga mislim da je važno što je u knjizi prisutna i ova druga strana, ta likovna, jer ono što je u poeziji, što bi možda bila prejaka slika, ovde je u tom likovnom delu pokazalo indirektno ili direktno skroz neko osjećanje, pokazalo je neko od tih strašnih stanja u ljudskoj duši kada se suočava sa takvim činjenicama, a nesumnjivo je kad god se vi suočavate sa zlom ili čak i samo sa pričom o zlu, da vam nije jednostavno o njemu govoriti, a još najmanje pevati. I upravo ovaj naslov je indikator u tom pravcu, kad mrtvi propevaju. Znači, u ovom slučaju mrtvi pevaju kroz usta onih koji su preživeli. I upravo ovaj način je u stvari odavanje pošte mrtvima i još jednom podvlačim, to je možda jedini način da se oni sačuvaju od zaborava. Ova poezija, naravno, upravo zbog toga nosi i jednu takvu tešku dimenziju koja može ponekad da uguši njenu liričnost, ali na momente neke melodije koje podsjećaju i na neke romske romanse sa kojima su oni odlazili u smrt, na neki način nas one vraćaju i opet govore da
one ostaju i ostaje i sećanje na one koji su ih pevali. Tako da u toj stalnoj sprezi između dobra i zla, između prošlosti i sadašnjosti, u svakom slučaju pobeđuje sadašnjost i upravo zbog toga treba čitati ovu knjigu i pokušati da kroz nju razumemo jedan veliki istorijski problem. Hvala.